Ka-office terikam jong District Sports Officer kari Bohai District, ha kajinga terilang bat u Deputy Commissioner kari Bohai District. Kan penlong ya ke program ai jing hikai ke beletip kum ke Winter Football Coaching Camp kerpang na kebenta ki kena shenrang bat kentai jong kathan. Hagani ke program en pediang ye ki kena ki banaduk khat lai haduk khat ndriu snem kerta na kebenta barok shenrang bat kentai. Ya kini ke Winter Football Coaching Camp en sedang naduk kalai terik urempang syakmat. Ya kabala penkrek ban penlong ha ki santeli ki madan ye lekai ki bahap hapok ke distrik. Ki madan balabuk ban penlong ha mau hati lapia ha ki arteli ki madan bakentup ya ka madan jong gashnong jata bat madan mau lasnai bat hanong po en penlong ha madan mau tunum ha boy rembong en penlong ha madan kerdem bat ha sning en penlong ha madan lau berwa. Sports Office no po ngau District Sports Officer ngau wan tip sipi ki habrit kamtam ikna ki ba khalai snam hadu khandul snam bangi pelong ni kena Winter Football Coaching Camp kumba phila tip hi hangi ki blai wadap ni na yo pedap atli ki Winter Coaching Camp kata walong hapot jirang mat ke walong hapot bernihat mentaksin te bernihat kelakut mentaksin te haju opor ni nakalian ke office ni ko ban beteng ni kena coaching camp kaban long ngaduk ka tayo wan ngaduk ka benai wan thamai jong uni benai February ngaduk ka waiterik te ngai kubleru yo Deputy Commissioner jungi Shri Avnash Baranwal ibala kloi ban tenanti yangi ban continue ini coaching camp bar ila I met on same ban yangi ban mangin ben continue ini camp kena mangin yo ajuman toy kena lekai football kan ka district jong kini ki coaching camp winter coaching camp bagi mud beteng ta kan long po lau barwa playground baha po omsting block apo jata playground ke belah apa mahoti block ke Mountain playground ke bahap apa ke umling block buat apa kerdam playground ke balong apa boilembong block buat kumjuru menta ke kentingi ni la persang ban poiru sha molas type playground ke balong ha boilembong block kini ke kiam kanlong kumba kertana do arpusni mengi kimen maki kena kin poi makin kin long kiba yo aja mentoy nang ni kiam te haju kopor kon tip ipi ba ya kiam in simti do district football coaching state football coaching bala paunam i Sir Jeffrey Walarpi bar haju kopor ibun pat ki coaches po district juni wangi la pendon kamlang te kindon lagi aman lagi ki kiam ngi bu alai got ki coaches ki bandon lang baru Sir Jeffrey Walapi kama ka kiam kan lang ba kebayat baik ya nanti ka kejitmu hi ban pelong ini ki kiam kelong ba bangin yok ta seki caka ki ba ki kam kendong kencrot ki ba ki kena nok kendong jungi kena ki ba tibet bakin poila itu ki kiam sken haju upor ba ni krimen ro bakin wan ki ba trang ban ki ba ko ban tip sang ka ni coaching football kam tam itu ki age group ng ki ba khat lais nam hado khados nam ki age group ki ba dan tan ki tournament te bon sien ta subur tu ka hi ba ki jio ban kai henry bon sien ka subur tu ka bro de tangai ki na school te let's say ki camp kelawan wanra ya ka ta ka jing thmu jing thrang ri khna bakin wan sin ki camps ka bolong khatsa pus ni bangi thmu bolong haman la ki camp bor kumjuru ni kirman bana ki camp par ni yo ban jet kumba sipo khatsan ngut ki khna naman ni ki camp bangi yo ban khot pat ki haka district level camp bagin sapen bet bat ka ban long hadin tip bena ya ki kena ki ban wan sementara ni ki camps ki di ban wan ra ya ki kot kisla ban pensisa ya ki di da bot joki ke sing khajun ki
Kena banyo ya inti ya ka training camp nomor ba kadai tang thik ki khna ki ba khat lais nam hadu khandus nam kerta kintai ba chunran